Ibihe byiza ukurikiye Fred Official muri aka kanya ngo nikaze amakuru yacu mugiye kugezwaho nanjye ndakize Fred nk'ibisanzwe. Dore zimwe mu ngingo zigize amakuru yacu tugiye kubagezaho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye amahanga gufatira ibihano bisha leta y'u Rwanda nyuma y'uko umuryango w'abibumbye wongeye gushinja u Rwanda gufasha M23. Naho muri Uganda uwatutse Perezida Yoweri Kaguta Museveni yakatiwe imyaka 6. Na muri Burkina Faso hashyizweho itegeko risha rihana abatinganyi. Aya n'ayandi makuru niyo tugiye kubaramburira, mukomeze mubane natwe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irasaba amahanga gufatira u Rwanda ingamba zikaze nyuma y'uko raporo y'inzobere z'umuryango w'abibumbye yongeye kurushinja gufasha inyeshyamba za M23. Raporo y'inzobere za ONU irashinja u Rwanda kugerera abasirikare bagera ku 1000 mu burasirazuba bwa Kongo barwana ku ruhande rw'izo nyeshyamba twavuze haruguru. Inzobere za ONU zavuze ko abasirikare b'u Rwanda barwana n'ibihugu bataruta umubare w'abarwanyi ba M23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza hagati mu kwezi kwa kane abarwanyi ba M23 bibazwaga ko bagera ku 3000. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihamagara ibihugu byose bishyira mu gaciro bishishikajwe n'amahoro ndetse n'ubutabera hamwe n'amahanga yose gufata ingamba zikaze za politike, iz'ubukungu ndetse n'ubucamanza ku Rwanda ndetse n'abayobozi barwo. Ntacyo leta y'u Rwanda yari yatangaza kuri ibi bisha byatangaje na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gusubiza kuri iyi raporo, u Rwanda rwahakanye ico kirego ndetse rwavuze ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bushake bwa politiki ifite bwo gukemura amakuba ari mu burasirazuba bwa Kongo bukize ku mabuye y'agaciro umaze imyaka ibarirwa kuri za 40 buri mu mvururu. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubushobozi bwose bwo guhosha uko ibintu bimeze niba bishaka, ariko kugeza igihe cyose izabikorera u Rwanda ruzakomeza kwirwanaho. Naho mu yandi makuru, watutse Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yakatiwe nk'uko twabivuze mu ncamake z'amakuru yacu. Amakuru aravuga ko urukiko rwo muri iki gihugu cya Uganda rwakatiye umugabo w'imyaka 24 wo muri iki gihugu gufungwa imyaka 6 nyuma y'uko yari yatutse Museveni akoresha urubuga rwa TikTok. Bivuga ko uwatutse perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni azwi ku mazina ya Edward Awemba muzo aregwa. Bivuga ko uwatutse perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni azwi ku mazina ya Edward Awemba muzo aregwa harimo ko yakoresheje imvugo y'urwango ndetse no gukwirakwiza amakuru ayuza ndetse harabika perezida Yoweri Kaguta Museveni, kandi binavuga ko atibasiye perezida wa Uganda gusa ahubwo ko yatutse n'umudamu we Janet Museveni ndetse n'umuhungu we Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cya Uganda. Awemba ngo yatutse Museveni anakwirakwiza ibihuha kuko ubutegetsi bwe imisoro ikomeza kuzamuka buri munsi. Umucamanza Stella Marisi yavuze ko urego yakoresheje imvugo nyandagazi, bityo ko akwiye igihano kizatuma yigira ku kahise kugira ngo ubutaha azubahe perezida umugore we ndetse n'umuhungu we bari ku butegetsi. Imwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Uganda ikunze kwamagana ubutegetsi bwa Uganda ishinja guhonyora uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu ashaka muri iki gihugu cya Uganda. Naho muri Kenya abaminisitiri bose bo muri leta ya Perezida William Ruto birukanywe mu nshingano zabo. Amakuru aravuga ko Perezida William Ruto cyangwa se Perezida wa Kenya yirukanye abaminisitiri bose bo muri iki gihugu nyuma y'igihe muri iki gihugu hari imyigaragambyo idasanzwe yasize yangirije ibintu byinshi ndetse n'abantu babarirwa muri za 40 bahasiga ubuzima. Ayo makuru yamenyekanye ku munsi w'ejo kuwa kane hashize tariki 11 kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka. Nk'uko iyi nkuru bivuga nuko Perezida William Ruto ubwo yatangaje ko Visi Perezida w'iki gihugu Rigathi Gachagua n'umunyamabanga w'ibiro bya Minisitiri w'Intebe Musalia Mudavadi ari bo bonyine bagumye mu nshingano zabo. William Ruto kandi yasezeranyije abanyakenya ko guverinoma nshya izashyirwaho izakemura ibibazo byose ndetse n'impungenge z'abaturage bari bamaze iminsi mu myigaragambyo. Uretse abo minisitiri birukanywe, yanirukanye kandi umugenzuzi w'imari ya leta avuga ko za minisiteri zizaba ziyobowe n'abanyamabanga bahoraho bo muri izo minisiteri. Ruto yatangarije abanyamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu ko iki cyemezo cyaje gukurikira igenzura ndetse n'iseseramakuru. Ruto yatangarije abanyamakuru bo mu biro bya perezida w'iki gihugu ko iki cyemezo cyaje gikurikira igenzura ndetse n'isesanguramakuru ryimbutse. Yagize ati nubwo hari byinshi twagezeho byagaragaje ko abanyakenya bafite byinshi bategereje kandi bifitiye icyizere ubuyobozi ko bishobora kuzana impinduka zidasanzwe mu mateka y'iki gihugu.
Naho muri Burkina Faso amakuru aravuga ko agatsiko ka gisirikare kari ku butegetsi muri Burkina Faso katangaje ko kaciye ibikorwa vy'ubutinganyi bituma iki gihugu kiba gisha co ku mugabane wa Afurika kirwanyije umubano w'abatinganyi n'ibihugu bikomeye vyo mu burengerazuba bw'isi vyamagana bikomeye abashinja abibasira abatinganyi. Ubutinganyi bwari busanzwe bwangwa muri iki gihugu gikomeye ku mibereho ya kera ico muri Afurika y'Uburengerazuba, ariko nta na rimwe bwari bwarigeze butangazwa ko butemewe n'amategeko. Minisitiri w'ubutabera Edson Rodrique Mbayara yavuze ko leta y'aka gatsiko ka gisirikare ubu yemeje ko itegeko rihana ubutinganyi ari icaha gihanwa n'amategeko, ariko nta yandi makuru yigeze atanga. Naho umukuru w'igipolisi ca Kenya Japhet Koome yeguye nyuma y'ivyumweru bishize muri iki gihugu habaye imyigaragambyo, ndetse muri iyo myigaragambyo hakaba haraguyemo abantu barenga 40. Aya ni amakuru twari tubafitiye, mwakoze kubana natwe, ibiganiro vyacu nakagaruka.